Dut. Mana si kadutnya? Dut. Kemana panai si kadut? Aduh, kayak ke gunung, mengikut darehe, aduh, harus sama. Kemana? Aing pertama kawin ke gableng, tahan kawin, begelis tuh. Ayo orang ketemuan lah. Betan nih orang ngebaso kesel. Dari JJS. Oh, hanya ke baso. Maaf tuh jemput wae ka dieu. Jam baraha tuh? Ke jam 2. Kula gurit-gurit teh. Yes. Untung daekeun ieu awewe nu anyar. Pernah menang kapanggi kemarin. Lumayan yang ulin kesel. Aku boga nang sare. Jadi boga 2 geus kieu bayar. Bahaya no euy. Ih, si rek naon? Hah? Hah, si rek naon? Bukan aing tadi. Gol. 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 Iya sih ya. Magi si Radit teh sia. Anu bener sih ya. Naon nu bener? Tiba-tiba nembak aing. Ampun ada aing mau geus bawa ke Bogor. Nah, ngambek lah. Tapi terus sabar mager deh. Iya, gimak gitu. Tolong. Oh eta awewena si Radit teh nu kamarin bawa. Oh jadi sia awewena ha? Ya kamu aing. Pahanya tuh. Laki aing, goblok sia, monyet tuh. Tolong. Kunaon dengan kapan adi dia harus saya di dia. Pede bae suwe. Saya
Sayang.